bafundi bobaba umphathi isihlalo nomphathi ohlelo uthe 15 minutes angithi cela nishaya izandla nishaya 15 minutes ngizokhuluma angithi umuthi mawumncane dibheni mncane dibheze nduna phela kuthi siyavumelana no 15 minutes ngishaya ihlobe kuthi dibheze nduna ithi insizwa yakwaMwelasi akhulunywe ngoNazaretha kuze kufike iKhisimusi. Mina umqondo wami oba ngazofanele ngikhulume lo ngoba kunabantu kuyenzeka special ngoJanuary sibe ngaphakathi sisebenza baba egumeni ubaba uyawashintsha amehlo ethu awaguquki sibonizwe leli lakhe lizayo asibone ukuthi sesididekile aphinda simemeze besithi asikhipho kanjani sinike abuyele amehlo ethu sibone umhlaba ngiyahlela nje bengifisa ukukhuluma mthelezi ngithi uma silapha phakathi ushele ichaza ngibuke nabantu base-Afrika bakuthathe ngathi ushembe musha njengoba sibala u-116 years thina simbala esizweni esimnyama kodwa ngithi mina ngokweBhayibheli ngifunde ngeBhayibheli ngikhiphe ku-TikTok ngithi manje ngokushebe eNkulunkulu ngimqale kwa-Israyeli asivumelana uye lo wa-Israyeli kanjani awuthethe mina mncane awuthethe mina ngisuke ngikhumbula abafundi ngomnyaka abakuthi ngangina-11 years 74 sasikuthi masibuya nenkomo bese thumayo sahlala kuyena sambeni siyokuthi inkosi ifike inkosi lana isixoxele ngayo ekwa-Israyeli ngezinto ezazenzeka kwa-Israyeli ngiyisusela khona inkolo yobuNazaretha ngelinye ilanga inkosi iyasixoxela ngesihlabelelo esithi ungathinta unakala esithi nangufa eshone emfuleni ithi leso sihlabelelo sahlatshelelwa uBhumbela esemkhathini ngesikhathi uMoses eqeda ukuwela nabantwana bakwa-Israyeli kade balande uFaro wawela nabemfuleni uthe uFaro mayiselandela ney'nqola zakhe bafike bashona emfuleni bahamba nomfuli ithi inkosi lana wabe sehlabelela ushebe lo uNkulunkulu ithi inkosi ke isizathu sokuthi ushembe ehle ezilweni ezimhlabeni abantwana bakwa-Israyeli wayebekhandele izulu labo eKhenani babengezukufa bayezulwini babezohlala eKhenani kuzibe ngunaphakade into engunaphakade kubantu abafundile into engaphela ngithi ithi inkosi lana bahluleka
ukufika eKhenani baxabana noMoses endleleni uMoses wazothukuthela bagcina bangafikanga ezulwini eKhenani uNkushele kanti izulu labo ithi inkosi uShembe wabe sehlala ezulwini wayesethi kungcono abalande abantu emhlabeni bezezulwini kuyena uthi lokho kwaphela 40 years ehleli emkhathini efuna indoda ezomlanda ezulwini imzale after 40 years wasebona ubani wayesebona umzazela ethi nayi engazala umuntu ngoba ithembekile angasilanda thina oShembe size emhlabeni uNkulunkulu obehlala ezulwini uShembe njengamanje usemhlabeni kodwa uya ezulwini angithi ngiyaxoxa mshumayela xoxa amazwi enkosi ithi-ke wathi mayesevuma umzazela wayesebuyekisa ubungomo wayeseyokwakha kaCesa kukhona-ke la esifike sibhidane khona mshumayela sithi uShembe uthunyiwe siyabethukisa abantu uma sithi uShembe uthunyiwe kusho ukuthi ukhona uNkulunkulu esezulwini ngaphandle konyazi athunywa uShembe ithi inkosi wathi mayesekhe wakhe kwaCesa umzazela wayesehla uShembe esemhlabeni wayesefike ekhuluma nomzazela wathi umzazela kufanele uhambe uyohlala ezweni lasenhla ngoba uNkulunkulu uzovusa inkosi enonya ukuthi iqoqe abantu ibahlakaze bakhe bagcwale umhlaba wonke ibafundise ukuhloniphana ibafundise ukuthi inkosi ikhonzwa kanjani eyodwa izobe ilungiselela ukuthi uNkulunkulu ezemhlabeni azohlala nabantu uNkulunkulu uzophuma ingilosi enolaka kodwa izofika ingene umuntu wena afuna uNkulunkulu uthelo yegazi kwakushiwo uShaka Shaka wayengilozi ngicela niqhubeke amen ngoba bayikhuluma izinto ezenzeka ithi inkosi langa wathi uShaka masephela isikhathi sakhe wahamba wayemhlabeni wahamba ezulwini wafika waxoxa noShembe wathi Shembe umsebenzi obuthume wona emhlabeni abantu sebahlakazile ukuthi bakhe bagcwale umhlaba okade basusenhla wathi abezinto ezosebenziwe abantu bakho bokuqala abantu abamnyama usungahamba uyogeza umhlaba ugeze nabo uthi inkosi lana uShembe wakwamthatha futhi 40 years ukuthi akhande izulu ezulwini libe ngomhlaba la engithi khona Mthelezi uma sithi uShembe uthunyiwe mina ngiyaphikisana nawe 15 minutes 10 swami ngathi so I'm 10 minutes ngithi 75 ithi inkosi lana ngesikhathi uShembe esezozalwa sehla nathi ngikhuluma ngoShembe uNkulunkulu hayi uShembe wenyama safika emkhathini zama ngiyajoba angiyembali uthi-ke inkosi lana uma uProbela wathi masefanele ezemhlabeni kanti khuluma noShaka ethi Shaka mawuthangiye emhlabeni angikwazi ukuya emhlabeni nalomzimbeni nawo wobuNkulunkulu abantu bazofika bafe bonke emhlabeni uthi-ke wayesethi uProbela
sekufika isikhathi sokuthi ngiyele emhlabeni ngizocaphuna inyama yami emlenzeni ngiyiphose emafini iyehle nemvula ifike imile ibe imbali kuzothi intombi ekhethiwe ezulwini uNkulunkulu ezodla leyo mbali izobe idla umzimba wami ngizobedla kanjani kule emhlabeni ithi inkosi wedla uBhombe wayicaphuna inyama yakhe wayiphosa emafini ehla nemvula yafike yamela yayimbali le mbali esikhuluma ngayo le mbali esiyithatha amasentabeni sigcina usiko ukuthi uNkulunkulu wehle emhlabeni wehla eyimbali wafika wamela ngithi kusasa baba ngithi bomfundisi uGcotsa bakusasa Shumaye Shumaye umkhaya bakusasa ukukhona abakhokheli omakabhaza bakusasa sesinasekho thina sikhuluma ngeBhayibheli baba ngithi la esazelwe uShembe wayesiba umuntu kuye wazibona efana nabantu kodwa inyama yakhe ayivele ezulwini wayesezifihla ukuthi uvele ezulwini nakho la sekuseqhubelete engithi mina uShembe athunywe umuntu uSolomon emdluli wasemsizeni ukhulise thina besithi masibuya nenkomo siyibambe siyigcobe amakhizane bese siqoqe esishumayeza uthi Solomon ngesikhathi asitshele nenkomo ethi bafana ningaboyishaya inkomo zikaShembe ngoba uShembe uNkulunkulu zizomcela anophilihla noma isuka lethinte ngalo sasenzenjalo uthi ke lalela uShembe ukuthi weza kanjani emhlabeni uthi ngesikhathi uBhombele egoqile enhlakazi ekugcineni sokunqamlela uThezi uthi wathi eqeda ukuthandaza ethule wezwa into ithi ngeyenzo njalo leyo wezwa into ithi lase lithi izwi akavula amehlo ayibheke uthi umdluli wayibheka uBhombela wayithola lento icwebezela iyigolide elicwebezelayo ingabhekeki lase lithi izwi ithathe Shembe lento uyena uNkulunkulu lo omlindile uthi umdluli wayithatha uBhombela wayithatha ngezandla ya lento eyisingena kuyena emzimbeni lase lithi izwi kusukela namhla uNkulunkulu emhlabeni nasezulwini ngoba uNkulunkulu kade sezulwini usengene kuwena uthini falesisho njalo sithi uthini wehla ezulwini wamuza uBhombela ethi qithi phansi kwathiwa akavula amehlo wayibona lento wayithatha ngena kuyena wathi mayesele entabeni wathi kubuke kule ntaba ngokuphoka amayekisa ngehla sekuNkulunkulu wezizwe zonke waqala uShembe wenza lo msebenzi wokuNazaretha wamhluphekela isizathu sokuthi uShembe ahluphekele uNazaretha ngike ngaphikisana nomlungu umbuzo kuloko mina ngiyamxoxela angithi khona umehluko umlungu ufuna impendulo mina ngiyamxoxela waseGreece nomlungu une-friend life road kukhona iy'nkimba mshumayeza ezabakhona zakwaSelsi sibake igama lokuNazaretha ezayibhala ukuthi ubuhle bokuNazaretha uthi lo mlungu kimi ngiyalazi leli gama elithi Nazaretha ngithi mina uthi uchaza ukuthini mina ngithi ngiyamphendula kanti ngiyamxoxela
ngithi mina igama lesonto lami ngisonta kulo uthi cha awuphendule ngixoxela uthi leli igama leli elithi Nazareth lidala okhokho bethu amaGreek iwona ayibhalela amaJuda iBhayibheli amaJuda ayafundile uthi igama elithi Nazareth lichaza ubungcwele bukaNkulunkulu uma uthwele isonto lakho iNazareth Baptist ukhona uNkulunkulu enimkhonzayo eniguqelayo esontweni lenu ngathi mina ukhona ushaya walayitha kwa ibulungu ubhekayo wayefeke iGreek uthi ngiliphi ifoto lakhe ngoba phela kufanele ngifake balisele ukuthi ngamaNazaretha ninamkhonza kuphela ngathi mina lisenokhalini ushemba kasonto isigqila ngeke ngisebenze naye wayesehambe landa umlungu umnikazi wefeni indodana yakhe bakhuluma isiGreek mabe mthunga bethu sanyo isiGreek basho bathu sanyo uyiNazaretha wayesethi umnikazi wefeni ngimi akisho ukuthi ngiyiNazaretha ngoba ngabe ngishayisa ngothungo lesihlanu ngasebenzi ngesabatha abelungu bayamazishe ngagcina ngalelo lalo uthi laba amaNazaretha akhonzishela inkolo yawo ile uNkulunkulu owayenikeza uMoses yasuka kuMoses yaphelela kuJesu kusho ukuthi mabekhonzishela lapho basakhonza inkolo kaNkulunkulu wasezulwini ithi inyanga yezulu uthethese sesiphela ithi inyanga yezulu ngoDisemba ka-83 eJudiya isikhumbuzo senkosi elanga sasabanjelwa khona isikhumbuzo kushumayela kade siphuma ngo-4 wakithi ithi kusukela namhlanje ngiyasivala isikhumbuzo ukuthi siphume ngo-4 kusukela namhlanje ngiyaniyekisa amaNazaretha ukuthi ngesikhumbuzo nihlabelele ingoma zosizi ngoba ushembe lokhu wasuka ezulwini wezemhlabeni akakaze abuye ezulwini into ayenzayo uma inyama yakhe sikhathele uyaphuma angene enyameni entsha ngoba umsebenzi wakhe ukugeza abantu emhlabeni abantu basazozalwa isikhathi eside akakwazi ushembe ukubuyela ezulwini ashiya abantwana abagezile izulu lakhe ithi ushembe usazohlala emhlabeni kuze kube phakade ngoba kufanele bonke abantu bayezulwini likaShembe ithi-ke ngiyacela ukuthi njengoba uShembe enza ikhumbuzo nani maNazaretha emzini yobaba benu anobakhumbula okhokho benu nibenze imisebenzi ngiyacela ukuthi la eNazaretha uma kumashi mhlaka-10 alokugubha lolu suku lukamashi mhlaka-10 ngoba uNkulunkulu wayebusisa umhlaba nabantu abalethele uNazaretha basezulwini sizokwenzani sizogubha lolu suku lokuNazaretha sizogubha into ekhona ithi onenkomo angayihlaba kudleni onembuzi angayihlaba onempahla eziningi angamutha omunye ongenazo impahla wathi nokumaya wathi angithi ukhisimusi enogubhayo lo engingawazi kaJesu niyephele ukudla okumnandi na kwathiwa wathi namaNazaretha-ke mhlaka-10 Mashi anopheka lidle kamnandi ngoba uShembe usemhlabeni kubantu sizogubha sinobungeke bakhona abantu endlini
asikho phela inkonzweni ngeke ngisho ukuthi amen. Kodwa nje ngifisa ukubongela kakhulu ngoba ngifisa ukubongela labantwana bayikusasa lesonto. Khona into ekuthiwa isiprofeto hayi ngibona lokhu kuthi ngibona isimo somuntu omdala kangenile ekhaya kusona isiprofeto leso ukubhula lokho. Uma ngithi ngiyabongela ngoba nekusasa lebandla nekusasa lamaNazaretha uthi ushubhombe kuzofika isikhathi sesizukulwana esizayo alesifundisa kakhulu isona esizophatha lelizwe ngoba izwe elabantu abamnyama sizonqaba naso anobafundisa abantwana bema. Ngicela ukusho ukuthi niphethile lebhili ekuzoyishaya eThekwini. Isonto lizophila ngani? Khona izinto eziphi ezizozibona zifanele isonto lithuthuke isonto. Lapha ekhaya obaba bami khona isikole eMdubu High School phethwe eNazaretha thisha umlamo thisha omkhulu. Iy'ngane zamaNazaretha akayishaye eThekwini. Uthe ishaya ethi abazali benu banifundisa ngemali balokhu abancansi badayisa imfino badayisa isipinashi fundani. Ngifisa ukudlulisa kubantwana ukuthi njengoba bela bakhumbula abazali babo bazi ukuthi njengoba bezofunda isifiso sabazali babo ukuthi bafunde anifundele ukuthatha isonto. Imfundo engene esontweni kuvele ithemba ezinhle nje imfundo balicwanile isonto base bethi iNazaretha lidala isonto abefundisi ufuna babe nama-payslip kuholwe balikhiphe emthethweni kaNkulunkulu. Thina inhloso yabazali bethu ukuthi bathi sizofunda lokhu esingakwazi. Ngengadideka mhlumayele ngingagibela imoto yenkosana. Inkosana isebenza phesheya isuka eMangosuthu ithi ngisebenza la eChina isingisi angisazi ngeke ngisifunda. Ngithi mina awufika ngayo kwa-matric ithi ngafika yini pho isingisi ungasazi? Ithi hayi imfundo yasemakhaya ayinaso isingisi. Kunjalo vele? Hayi baba wami kunjalo. Mina ngagcina kwasekhendeni kodwa umlungu ulanda ingane mangikhuluma nengane yakhe ngigcine itolikele esami isingisi nesami isibhunu uyayitolikele ingane yakhe angivumi. Yini ukuzimisela? Ngifisa ukushumayela kubafundi ukuthi njengoba nishiya abazali ukufunda zimiselele uzitshele futhi ungathathi isinqumo ungathathi indlela enqamulelayo ungathi ngoba ufeyilile bese uthola kuphela ikusasa lakho. Kufanele athi Shumayeli athi bekungakafiki isikhathi kusasa kuzoba njani. I'm trying the best. Ngithi uzosho kusasa. Kusasa ngizozama ukugcona ngiphasi. Ngifisa ukukhuthaza abafundi ukuthi fundani la niqede abazali benu baphile osebesebenza okhule ekhaya kunendlu yodaka ayishintshe noma kufika intombazana noma umfana. Okhule ekhaya kunendlela esizwayo ayishintshe ayifaka amathayezi ngoba abazali bafisa ukuthi ukuzala ukuzelula isonto lifisa ukuthuthuka. Sizeleke kuNazaretha ayikho into ekhona emhlabeni ngaphandle koNazaretha. Singofakazi ukuthi uMathishelo
ey'ntweni zonke ey'khona ezinhle kuyosala uNazaretha ngithi thina singofakazi. Ayikho into eyenziwa amaNazaretha kusho amabhodo emakhaya bakuthiwa umshado weNazaretha, abantu abangawona amaNazaretha bayokuba amaNazaretha. Sizoqhubha-ke usuku lobuNazaretha, sizoqhubha usuku ukhisimusi ukuthi uNkulunkulu wehla kithi wenze emhlabeni. Kukhona le ndoda le Dr. Mbatha Ncwane, uyamazi Mbatha? Umbatha ukhona Umbatha lo shumayo uyamazi. Silapha ngaphakathi siyasebenza egumbini nobaba. Sesithi kubaba uSemakhosini sicela usilandele uMbatha azoguqa phambi kwakho azonikela. Bese uyasukunyaza usibheke bese njika kabili ukuthi nisho uMbatha lo uthungayo sithi baba athi ngeke ngikulande umuntu wasesogweni umlethe ebuhleni. Lo yabantu edaliwe lo akuyena umuntu wasezulwini. Leli iBhayibheli alifundayo akazi ukuthi labhalwa yini. Kade sitshele baba uJohn athi ngeke ngikulande lo muntu ukuthi azoba yiNazaretha ngoba udaliwe wasesogweni. Ngicabanga ukuthi uNazaretha-ke lokho kwaziwa umkhabelo semxoxile. Amen. Kukhona-ke okuyisidide ngiyafisa ukudlula khona. Njengoba nizokhula nigcotshwe ngifisa uNkulunkulu aniphe isoka esithathu. uNkulunkulu enze inkolo yobuNazaretha imile kini ngaphakathi. Kukhona lento ukuba befisa ukukhuluma ngayo. Yabantu abaphambi kwethu yini edala ushebe mayishithi ibhaji kube khona befundisa abahlobo. Ngibike abantwana bangadideki. Nikhona endlini yethu siyafisa ukwazi ukuthi yini indaba. Sasithi masehla siye ebuhleni sisemetros sithi sengathi babenza la into ukufundisa umthetho ufika kuningi siphume sijabulile kodwa kuthema kushonela umfundisi umthetho ayisenasebanga abafundisi abahambile ebuhleni. Uma usheshe ibhaji uzohlala unyezi baningi angithi asazi ukuthi bayaswela bayasiyazi bathi swela angazi sikho ithi Nkosi la sekufika isikhathi inyama kaShebe sikhathele abantu basemhlabeni sebegange ngayo. Ushebe sefanele angene enyameni ayikho ingilosi ilando ezulwini izokwenza lo msebenzi. Ithi kukhona abantu abahleli la ephakameni ababekwe uNkulunkulu okungebona abasezulwini bagcotshiwe bathuthwe inkonzo bayavunula bayagidini bahamba uhambo. Ithi bekubona abasezulwini ithi labo bantu nizobabona uma uShebe seshintsha ibhaji eseshintsha inyama yakhe. uShebe uNkulunkulu esengene enyameni entsha uthi bayamphika bese befuna uShebe wakhe. Ngikhulumela ukuthi-ke uma sificwa lesi sikhathi singakudideka kwathiwa asokubuntu ukuthi uShebe lokuphatha ubhoko ahola abantu. Sakhuluma lesi sikhathi kunoShebe abaningi kwathiwa bazoba khona sasinazi ukuthi kwathiwa bazoba khona ngesikhathi sethu. Kodwa ngiyafisa
nibafundisa nabafunda ukuthi nikhule nazi ukuthi kukhona izinto ezenzeka emhlabeni zingasididi. Singadidwa yizo. Sithi ukukhabela kade eke nikwe nenkonzo qala hlabelele. Hayi uthele noshebo sihlabela kuyena. Adobuka ukuthi ushebo hlala sihlabela. Kwake kwenzeka inkinga sesihlala phansi. Mina ngaba ekhaya ngimncane ngo-1976 December 19. Seqedile lethu. Ngifuna ukuyichaza lento nina. December 1976 ebusuku makulele inkosi yayiseshoko. Ngibone inkosi lana ihlele esihlalweni. Kwaqhamuka inyanga yezulu. Yasukuma inkosi la. Yafike yangena enkosini la. Yaphenduka inkosi la yaba inyanga yezulu. Ngavuka ekuseni ngidlala 20 ngaxoxela uma engangihlala kuyena. Akazange amphendule. Ngahamba ngaxoxela induna eyayilima imobe etanda ngogandaganda. Yayisithi yona awu kusho ukuthi sekufika isikhathi athi ukubombela kuthi makusithelela kukhanya inyanga. Kwathi makushaya 9 kwasekuzwakala ukuthi ilanga selishintshe ibhathi eshoko. Nje angijoba. Sekuzodlala unyazi. Ngibona siphezulu ethempelini. Unyazi uhleli nothi babhekene. Unyazi uyakhuluma, ukhuluma uThixo ukhuluma nonyazi. Kwaqhamuka inkosi ilanga eMpumalanga ihamba nenyanga yezulu noBhambela bafike baba. Ithi inkosi ilanga newethu lo mzimba lo abantu sebegange ngawo. Asimkhiphe mhlembe kulomzimba woThixo. Simfake kulomzimba. Yayisimbambe inkosi ilanga yadonsa umzimba othweni yawushutheka onyazini. Sathi masivuka ekuseni kwathiwa ilanga liphuma ngemhleni.